Yes, ni ukweli usiopingika ya kwamba moja ya kanuni ambazo zinaweza zikakuwezesha ama zikakusaidia wewe kuisoma Biblia na kuielewa, sio tu kuielewa bali ikawa hata tamu kwako, ni pamoja na kuhakikisha kwamba kabla hujasoma Biblia kama unavyoisoma siku hizi, ni kuhakikisha kwamba kila kitabu unachokisoma hakikisha kwanza umejua yale maswali kadhaa yako kama 5 hivi. Swali la kwanza ni nani aliandika hicho kitabu ambacho unakuwa unakisoma? Ni nani alikiandika? Lakini swali la pili ni nani aliandikiwa hicho kitabu? Ni akina nani ama ni nani aliandikiwa hicho kitabu? Alafu swali la tatu, hao walioandikiwa hicho kitabu au huyu aliandikiwa hicho kitabu, watu walioandikiwa hicho kitabu ni watu wa wapi? Waliokuwa na tamaduni gani? Walikuwa na matatizo gani? Nature yao hasa kimaisha kwa ujumla ilikuwa ni watu wa namna gani? Alafu swali la 4, lini waliandikiwa? Ni katika nyakati gani hicho kitabu kiliandikwa? Kujua nyakati maana yake utafahamu kwamba dunia ama nyakati ambazo zilikuwepo kwa hao waandikiwa walikuwa ni nyakati gani. Lakini swali la mwisho ni kwamba ni kusudi gani ama ni sababu gani kusudi la kuandikwa hicho kitabu? Yani huyu mwandishi wakati anawaandikia hao ambao alikuwa anawaandikia alikuwa anakusudia nini? Ni nini mada yake kuu ama kusudi lake kuu la kuandika hicho kitabu? Mstari mkuu ni nini ama mada kuu ni nini ama neno kuu katika hicho kitabu ni nini? Okay? Unajua ukifahamu hayo, unaposhika kitabu hivi hautashangaa ni kwa nini unakutana na maneno fulani ama na ujumbe fulani. Kwa sababu sisi ambao tunasoma Biblia leo ni second person, yani ni watu wa pili. Tunasoma kitu ambacho ni watu wengine waliandikiwa, sio sisi tuliandikiwa. Sasa ukisoma Biblia kama wewe ndio the first person, ndio mtu wa kwanza kuandikiwa, uliandikiwa hicho kitabu, kwa kweli utaishia tu kumuona kwamba Mungu ni katili, kwa sababu kuna mambo mengi hautayaelewa. Sasa kwenye kozi za Biblia, ukienda kwenye vyuo vya Biblia utakutana na kitu kinachoitwa surveying ya Agano la Kale na surveying ya Agano Jipya. Sasa ni kwamba ni kozi ambazo wanafunzi wanapitia survey ya Agano la Kale yote, kitabu baada ya kitabu, wakiangalia hayo maswali ambayo nimekuambia, lakini wanapitia pia Agano Jipya kitabu baada ya kitabu, wakiwa wanajiuliza hayo maswali yote ambayo wakiwa wanajiuliza na kutafuta majawabu ya maswali hayo ambayo nimekuambia. Sasa baada ya kufanya hivyo, Biblia sio tu kwamba inakuwa tamu, sio tu kwamba inaeleweka, lakini wewe mwenyewe pia unajisikia kuipenda, kwa sababu ni kitabu ambacho kinageuka kuwa very familiar to you, kinakuwa familiar na wewe. La sivyo, kwa kweli utakuwa kwenye wakati mgumu. Lakini pia kitu kingine ambacho tunakifanya kwenye kozi hizi ni kujaribu kuipanga Biblia ikae chronological. Unajua matukio ambayo yapo kwenye Biblia yanatakiwa yakae kwa mfuatano. Sasa Biblia haijazingatia sana kuweka matukio yake kwenye mfuatano. Sasa sisi tunajaribu kuweka, ingawa kuna vitabu ambavyo havijulikani viliandikwa lini, lakini pia kuna tatizo lingine kwamba vitabu vingine vimeandikwa kwa nyakati zinazofanana zao, yani wakati huo. Kwa hiyo unaweza ukashindwa kwamba sasa hiki hapa nitakiweka wapi, ni kipi kitangulie, ni kipi kifuate. Okay, karibu sana. Sisi hapa tunafanya kazi hiyo ya kukupa kozi kama hizi online. Tuna kozi 15 ambazo tumeziandaa kwa ajili yako. Tunakufundisha ukiwa hapo ulipo bila kuharibu ratiba zako. Endelea na kazi zako kama kawaida, na sisi tunakutumia ama tunakuingiza kwenye grupu la WhatsApp ambalo utakuwa unapata kozi hizo 15. Ndani ya miezi 6 tunahakikisha kwamba umemaliza kozi hizo na unakuwa wewe ni mtu mwingine. Yes, namba ya WhatsApp, namba ya kupiga iko hapo kwenye screen. Hakikisha unawasiliana na sisi, ni 30 tu kwa mwezi. Yes, umekosa nafasi ya kwenda chuo cha Biblia ama umekosa fedha ya kwenda chuo cha Biblia, hutakosa 180 ya kulipa kidogo 30 kila mwezi ya kuhakikisha kwamba unapata zile kozi ambazo wenzetu wanavyoenda chuo wanazipata. Kule vioni kuna kozi nyingi, lakini sisi tumechagua zile kozi muhimu sana, zile ambazo zitakufanya wewe uijue Biblia vizuri,
uweze kuitumia kwa halali, lakini hata wewe maisha yako binafsi ya kiroho yanabadilika. Lakini kama wewe ni mtumishi wa Mungu au unakusudia kutumika kwenye zile full time ministry, hiyo sasa inakuwa ni lazima ujiunge na kozi kama hizi, kama kwenda chuo cha Biblia imeshindikana.